Dakle, pre svih ovih konzervatorskih radova, bilo kakvih tretmana, svaka slika prolazi kroz konzervatorska ispitivanja. Znači, ona je slikana pod bočnim, difuznim svetlom, UV, infrared lampom i pomoću tog istraživanja UV i infrared lampe mi smo tačno i jasno dobili sliku gde je bio prethodan retuš, nov bojani sloj. Znači, ovo je jedna razlika između originalnog bojanog sloja, na ovoj slici u pitanju Uroš Predić, i prethodnog konzervatora koji je, pretpostavljamo, uradio već konzervatorsku intervenciju. Da li je tu možda bilo neko oštećenje do rascepa mehaničkog ili je prosto bojani sloj bio nestabilan. Na portretu slike činovnika je došlo do razotkrivanja te same slike gde smo ustanovili nakon konzervatorskih ispitivanja pod infralampom da se ispod slikanog portreta činovnika nazire još jedna boja ispod njegovog crnog odela, crvenkasta odora, haljina. Infrared nam nije pokazao baš jasno šta se nalazi ispod, pa smo sliku, zamolili smo Zrenjaninsku bolnicu koju je uradila rentgen i otkrilo se da se nalazi potpuno jedna nova slika ispod koja je upućivala da se na njoj nalazi kardinal. Oformljena je komisija kako bi dalje mogli da odlučimo šta raditi, da li zadržati original ili preslik. Međutim, i taj preslik je bio izuzetno dobro kvaliteta i odlučeno je da se zadrži taj preslik, a prosto fotodokumentaciju koju smo dobili prilikom snimanja svih njenih slojeva služi za dalje istraživanja.